Ćao ekipa, lijepi sunčani dan, treba iskoristiti ovo svjetlo za snimanje videa. Evo, u biti pokrenuli smo taj serijal Inside mentalni trening. U biti što bi htjeli s njime, htjeli bi vam dati nekako u pozadini ono što radimo, kako radimo sa našim sportašima i sve. Pa evo, u biti ovaj neki prvi mjesec onako uvijek je nadahnjujuć, ajmo reći, za postavljanje ciljeva. I u biti prvi mjesec i početak godine su upravo dani i datumi kada iskorištavamo nekako za postavljanje ciljeva sa našim klijentima. To je nekako normalno ono za sve koji se bave sportom i koji se ne bave sportom da iskoriste početak godine pa postave neke ciljeve i sve. Mi da kako ne postavljamo ciljeve samo na početku godine, već to postavljamo kontinuirano kroz godinu, radimo na njima i sve ostalo, ali u biti sad nekako malo da vam približimo kako mi to radimo i kako to u biti izgleda. Ono što u biti i kako to funkcionira naravno i sa onim sportašima koji se bave grupnim sportovima, onim koji se bave individualnim sportovima, sa trenerima koji rade s nama i tako dalje. Apsolutno je sve jedno. U biti, zašto su važni ciljevi? Ciljevi pod broj 1, ciljevi usmjeravaju naše ponašanje, ciljevi nas motiviraju, oni su motivatori našeg ponašanja, ali ono što smatram da je jako bitno sa postavljanjem ciljeva je da oni u biti oblikuje naše navike. Odnosno, oni oblikuju one navike koje želimo ispunjavati, kakvi želimo biti. Sad, u prvom mjesecu uglavnom ono što radimo, naravno iskoristimo za revidiranje postojećeg dijela sezone, većina sportova nekako preko zime ima zimsku pauzu, pripreme i tako dalje, većina grupnih sportova je neki individualni i sve, dakle postoji neki prekid sezone kad se ono kreće opet iz početka, to jest nastavlja drugi dio, pa onda iskoristimo da vidimo gdje smo došli, šta smo napravili, šta može bolje itd. Ali u biti ono što nam je jako važno, jako najvažno sad u prvom mjesecu postaviti ciljeve, ajmo reći dugoročno, makar vrijeme je relativna kategorija, postaviti ciljeve do kraja te sezone, koja onda često puta za neke traje do početka ljeta, ajmo reći do nekog 6. mjeseca, tako nešto. Ali isto tako, osim tih dugoročnih, koji često puta znaju biti u formi nekog rezultata, nekog plasmana, kvalifikacija i tako dalje, a ono što nam je druga važna kategorija, važno je postaviti ove podciljeve, odnosno sav ovaj neki mali put, ove male korake koji će nam pomoći da bi ti glavni ciljevi bili ispunjeni. Sad, kad imamo tih nekoliko glavnih ciljeva, na primjer za nekog to može biti broj golova, za nekog može biti mjesto na tablici, za nekog može biti prelazak u viši rang ili kvalifikacija za, evo, na primjer olimpijadu, ponovno smo u olimpijskoj godini. Onda nam je bitno za svaki od tih glavnih ciljeva, nam je bitno u biti dobro postaviti određene podciljeve. To je sve ono što će mi pomoći da bi taj glavni cilj bio na kraju ispunjen, odnosno da se približim ispunjenju toga. I onda u biti idemo još korak niže, a taj korak niže su bilo kakve specifične zadaci. Sad to mogu biti one zaista sitnice na dnevnoj razini, ono što je jako bitno, naše navike koje nam usmjeravaju ponašanje za ostvarenje tih ciljeva. Dakle, ono nekako kako ja volim to nazvat, ako znate formu traktura ili tilijevka, dakle on je širok negdje gore, imamo jako široko i onda se sve više i više sužava. U biti i ono kad krenemo u ispunjavanje tih ciljeva, ne krećemo od ove najgornje razine, a to su glavni ciljevi. Ono kako krećemo u biti od ove najniže razine, a to su ovi mikrozadaci, specifične stvari, navike, ono što želimo poboljšati, što želimo popraviti, da bi onda išli korak gore na ove podciljeve i onda da bi ostvarili ove glavne ciljeve koji su nam zadani. Tako da u toj nekoj formi radimo i sa našim sa individualnim klijentima i sa timovima i nebitno sad da li se radi o grupnom ili individualnom sportu. Ja vas u biti potičem nekako malo da si pokušate ispisati, skicirati na svoj neki papir, notes, mobitel, laptop, kaj god koristite i napišete se nekoliko glavnih ciljeva, nekoliko podciljeva koji će vam pomoći u ostvarenju toga, ali onda odite još specifičnije, odite do razine navika, odite do razine novih stvari koje želite nekako svaki dan raditi da bi se približili ispunjenju tih glavnih ciljeva. Imamo i jedan blog napisan na temu postavljanja ciljeva, tako da šerat ćemo i to, bacite još oko da možda još specifičnije uđete u samu tematiku i da vam to nekako olakša. To je to. Vidimo se i čujemo se uskoro. Pozdrav, čao!